एम्सना ब्राइट कैरियर बोर्डिंग अथिंग बथमख्रे लमदम असिदा हांगलिबा हॉस्टल बोर्डिंग सिंग कांगलोन चुमना हांगलिबरा हाइना पुनबा इरेपा की मेहरोय सिन पांगलोफ एम्सना मिइंग चंगदुना लाकपगी मनुंग चनंगसी इम्फाल वेस्ट की मनुंग चनबा गाड़ी अवंग लेकाइदा लेबा ब्राइट कैरियर बोर्डिंग दा हकथेंगना चतुना यिंगसिनखिबगा लोइनना कांगलोन काइना हांगलंबगी दा माथिंग बथमख्रे महैरोय लुबसे के एजुकेशनल एंड एकेडमिक अफेयर्स सेक्रेटरी नंदिता ngase थादोरकपा चेरोल अमन हाई हौखिबा नवेंबर 19 दा पुनबा इरेपा की मेहरोय सिन पांगलोफ एम्सना लाउथोखिबगी मतुंग इन्ना मफम कयादा कांगलोन काइना सेंदा लंबी खक्तगी खल्लगा हॉस्टल कया अमा इसिंग इचाउगुमना हेंगलकलिबा अमदी मनिंग मखा तमना हॉस्टल बोर्डिंग चलाइरकलिबा असिगी मतंगदा एम्सना सर्वे चथरखिबदुगी मनुंग चना इम्फाल वेस्ट की मनुंग चना गाड़ी अवंग लेकाइदा लेबा राइट कैरियर बोर्डिंग असिदा यामना फिबम तादबा मौंगदा महैरोय सिंगबु ललोनपोट ओइना सिजिनबगी मौंगदा नुपा नुपी पुना बिल्डिंग अमतदा थमदुना बोर्डिंग चलाइरंबा थेंगनरखी हारिबा बोर्डिंग असि खुदकता एम्सना थिंगबा थंबगा लोइना मखा ताना बोर्डिंग तौबा थिंगजिले करिगुम हारिबसिंग असिदा थवई वावोइदना मखा ताना बोर्डिंग चलाइरंबा थोकलबदी अफफतगी थौदांग पुंबा बोर्डिंग असिबु चलाइरिबा फाउंडर न पुगदबनी हाइरकली अखोइना शांति पामली कुकीना शांति लाकनबगी ओन्न तैनाबदा थबक तौरी मालेम थोंगाम अखोइ पुमनमंगना मणिपुरदा महौसागुम शांति हंजिलकपा पामलबसु कुकी सिंगना शांति लाकनबगी महुत्ता ओन्न तैनाबा थबक तौरी हाइना पीस एक्टिविस्ट मालेम थोंगामना फोंदोरगली एमपीसीसी की जनरल सेक्रेटरी पी शरचंद्र अमदि हैंगांग ब्लॉक कांग्रेस कमिटी की म्यूट सिंगना हैंगांग माइबा खुल मयाई लेकाइदा लेबा मालेम थोंगामगी युमदा ngasi चतुना उनबगी थौरमदा पीस एक्टिविस्ट असिना मथकी वाफम असि फोंदोखिबनी मणिपुरदा शांति लाकनबा पाउजेल पुदुना दिल्लीदगी साइकिल थौदुना लाखिबा मालेम थोंगामगा उनबा अदुदा एमपीसीसी की जनरल सेक्रेटरी पी शरचंद्रना साइकिल की खोंगचत अदुना माइ पाखिबदा थागतपो ओइना सेलगी मतेंग खुसिनखी लोइना माकी तुंगी थबक थौरमसिंगदा पांगबा याबा मतेंग पांगनी हाइबगी थाजबसु थमखी मालेम थोंगामना चाही अनि मखाई हेलकलबा इरांग असि ngasi फावबा लोइसिनबा ngamdana लेरी माकी साइकिल खोंगचत अदुबु कांगलो फुरुफ खाइदना मिपुम खुदिंगमंगना सपोर्ट तौबिरखी अदुबु मणिपुर यौबा मतमदा कांगपुपी फावरगा इम्फाल तमना चंगनबो थोरकपदा कोतुना चंगबा यारोय हाइना चेरोल थोलकपा अमदी सोशल मीडिया की खुथांगदा नुंगाइतबा वाफम कया थमलकपा अदुदा नुंगाइतबा खरदि फावखी लमदम असिदा इंगतपा पुरगनबा कश्मीरदगी असम की कसार फावबा पीसकी ओइबा खोंगचत अमा चनबा थौरांग तौरी मसिदा सुमिपुम खुदिंगमंगना सपोर्ट तौबियु लमदम असिदा इंगतपा हंजिनबा होनाबदा पुनबगी थौदांग अमा चंगी हाइना फोंदोरगली मणिपुर की एसटी लिस्ट चंदबा ड्राइव की मिंगदा एसटी सर्टिफिकेट सिजिनदुना थबक तौरंबा गवर्नमेंट एम्प्लॉई कया यौरमले RTI एक की मखादा थिगतपदा एसटी सर्टिफिकेट सिजिनदुना तोंगान तोंगानबा डिपार्टमेंट सिंगना थबक चतखिबा मणिपुर गवर्नमेंट एम्प्लॉई मरकता मखोइना सिजिनखिबा शेड्यूल ट्राइब एसटी सर्टिफिकेट मसागे असेंग ट्राइब की ममिंग यौरमदबा कया थेंगनरे एजेंसी की पाउदा मथकी वाफम असी फोंदोरकपगा लोइनना एम्प्लॉई खरदी मखोइगे एसटी सर्टिफिकेट यावरिबा ट्राइब की ममिंग अदु पार्लियामेंट याबा पीख्रबा अमदी एसटी की स्टेट ऑफिशियल लिस्ट चलमदबा थेंगनरे मणिपुर गवर्नमेंट की मखादा लेरिबा तोंगान तोंगानबा डिपार्टमेंट कुनगा मरी रोमदा एसटी सर्टिफिकेट का मरी लेनना RTI थाख्रबसु हौजिक फावदा सुमनगी डिपार्टमेंट तरागा हुमदोय खक्ता पाखुम फंगली डिपार्टमेंट अमागी ओइना एसटी सर्टिफिकेट पल्लिबा ट्राइब की ममिंग अदु पार्लियामेंट अप्रूव तौरबा मणिपुर की ट्राइब लिस्ट यावदबा एम्प्लॉई खरा थेंगनबदगी डिपार्टमेंट असिगी ओइना इनवैलिड एसटी सर्टिफिकेट खंगदोकनबा इंटरनल इन्वेस्टिगेशन चथबा हौक्रे थबक हापा मतमदा एसटी सर्टिफिकेट अदु खग येंगबनी यारिबा ट्राइब की मिंगदी वेरीफाई तौखिदे हारी मणिपुर की एसटी लिस्ट यावरिबा रिकॉग्नाइज तौरबा ट्राइब कुंथ्रागा मरीगी मनुंगदा एनी कुकी ट्राइब यावरी एसटी लिस्ट कुमजा 2012 ता चनखिबा इकोन कोनबा ट्राइब टी माचेनी मणिपुर एसटी सर्टिफिकेट इशू तौबा मदी वेरीफाई तौबगा मरी लेनना अहानबा ओइना वहंग मरी यावबा RTI एप्लीकेशन अमा चाही सिगे अप्रैल 13 थाखिबगी पाउखुम चाही सिगे मे 5 दा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पर्सनल डिवीजन दगी वहंग मरी सिगे कॉमन ओइबा रेस्पॉन्स अमा फंखी मदुदी तोंगान तोंगान डिपार्टमेंट सिंगदा थबक हब खिबगी मतंगदा इंफॉर्मेशन पिरकपगी रिकॉर्ड अमता लेते हाइबा सिनी पाखुम अदुबो पेंदबदगी चाही सिगे मे 19 दा अपील अमा अमुक हन्ना फाइल तौकी अपील अदुगी मतुंग इना रेकॉर्ड लेते हाइना इसम समना खुमलकपासी अनजस्टिफाई ओइ मरमदी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 166 की मखादा फ्रेम तौरिबा रूल्स ऑफ एलोकेशन की मखादा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल असी लेदुना सर्विस रिकॉर्ड अपॉइंटमेंट प्रमोशन अमदी अतै स्टेट अमसुंग सेंट्रल सर्विस ऑफिसर सिंह लोइनना मणिपुर गवर्नमेंट एम्प्लॉई खुदिंगमा की सर्विस मैटर सिंह की मतंगदा डिपार्टमेंट असिना अथॉरिटी नि अपील अदुगी मतुंगिना डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पर्सनल डिवीजन चाही सिगी जून 19 दा डिपार्टमेंट खुदिंगमा की डिपार्टमेंट निफू हेनबगे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी सिंह चिठी थादुना एनी कुकी ट्राइब अमसुंग थादव कम्युनिटी की थबक तौबा एम्प्लॉई सिंह मसिंग खंगनबा थारकपा RTI अमदी स्टेट असिदा ST सर्टिफिकेट इशू तौबा अमसुंग वेरीफाई तौबगी प्रोसेस की मतंगदा RTI की पाउखुम
applicant masada pinaba khanganki RTI gi wahangsing adugi matangda hojik fawbada department taraga humdoina paukhum pirakre paukhum pirakraba department sing adudi Manipur State Power Distribution Company Limited, MSPDCL Ukrul Ayus, Consumer Affairs Food and Public Distribution, CAFNPD Water Resources Finance, Fisheries Manipur State Power Company Limited, MSPCL Transport Handloom and Textile, Agriculture Family Welfare Municipal Administration, Housing and Urban Development Mahut amasung Horticulture Department ni Water Resources Department na chahi sigi June taraga mathoi da pirakpa paukhum gi matung ina department asida kumja 2003 dagi ani kuki traf KT community gi employee manga recruit tauki kumja 1956 ta parliament na Manipur gi ST list gi AKT lauthokraba matung amuk list ta kumja 2003 da chalakhibani AKT employee manga adugi manung da mari di makhoi ga pokpagi ST certificate ta thadau tribe haina lerambani aduga amana AKT da chandringa da ST certificate ta Wi-Fi tribe haina lerambani kumja 2003 dagi department asida thadau tribe ke employee taraga manga appoint tawkre haina su department gi maiki digi phongdoraki chei segi June taraga mathoi da Travel Affairs and Hills Department na pirakpa RTI gi wahang amagi paukhum da Manipur gi scheduled tribes ki miyoi amatana tribe amadagi tribe amada onba yade amadi scheduled tribe certificate ta tribe onthoknabagi rule amata leite hari AKT employees singi marakta makhoina AKT oidringaida mamangda atopa tribe ki mingda ST certificate pairamba kaya thengnabadagi certificate to tribe amagidagi tribe amada onba yarbagi rule leirabadi madugi rule amadi official verification gi matangda khangalaknaba RTI thakibani chahi se August taragani panda CAFNPD na pirak paukhumda kumja 2003 dagi department asida any kuki tribe ki miyoi tara appoint tauki ST certificate da yawba tribe ki mamingda aranba yawribasi matam aduda check tawdabra hain hangba wahangi paukhumda department asigi purview da scheduled tribe category khandokpagi wafam yawde haina phongdorakli Horticulture and Soil Conservation Department ta ST certificate na thabak changkiba employee anigi certificate ta amana thadau kuki kumja 2015 da appoint tawkiba aduga atopa amana kuki khaktama iramba kumja 2016 da appoint tawba thengnaki adubu sakhangnaba drive kunthraga marigi list ta thadau amadi ani kuki drive yauri adubu thadau kuki amasung kuki haiba drive ti leite RTI thabadagi department sing da thabak tawriba ST certificate paiba employee singi certificate sing da asoiba aranba yoramba thengnarakpadagi department Kharadi hojik internal investigation chathaba hona kre Supreme Court na type certificate ta aranba yarom labadi employee adu thabak tagi lauthokadabini haina kayara khana phongdokpa laikre Public Health Engineering Department PHED na phongdorakpagi matung ina ST category gi makhada employment pibagi tribe ki maming check tawde hari chahi se July kungani mathoida department asina pirak paukhumda department asida ST category da thabak hapkiba khudingmak makhoi gi tribe maming check tawkhide Manipur Building and Under Construction Worker Welfare Board ki oina any kuki mingda ST certificate pairamba employee ama thengnaki any kuki haiba tribe asi state ke official ST list yaude mateng asida lakliba wafam di ST certificate issue tawba matamda issue tawriba officer na ta sengna soibra amadi aranba tawge haina tawbra haiba wahang lakli ST certificate ST list yaudaba khongsai kuki amasung kuki haina yoramba taraina lofam thokte kanglon thugai duna puknung da leiriba angang nupa nupi khangdok lamba ultrasound center taragani thoi license ka kre Dr. Huidrom Sujata chei segi oina prenatal diagnostic techniques regulation and prevention of Mishu Act 1994 gi kanglon thugai duna puknung da leiriba angang nupa nupi khangdok lamba ultrasound center taragani thoi gi license kakle hojik fawda state asigi oina puna center ni phuga mari license kakpa ngamle haina pre conception and prenatal diagnostic technique PNDT Manipur gi state nodal officer Dr. Huidrom Sujata na phongdokre wafam masing asi state PC and PNDT cell Manipur Directorate of Family Welfare Service amadi State Health Society NHM Manipur na punna khusam naduna PC and PNDT gi matangda state ki thakta pangthokkiba media sensitization workshop ta phongdokhibani BT Rota laiba Family Welfare Service ki conference hall da pangthokkiba thoram aduda Dr. Sujata na makhata na hai prenatal diagnostic technique kaya sijinarakpasina state asida nupi pokpagi changasi hantharakpagi achoba machak ama oiri chei asigi oina November tha fawbada angang nupa lising ama pokpada nupi chamapan ga kunthraga nipan khak pokli masina mikok thibada nupa na nupi dagi masing henduna sex ratio da achoba jai theng ama pirakli haiki Mang hai mama amana miron be matamda puknung da leiriba angang adu nupa nupi khangdoklaga nupi oiraga na manghan khibagi chanabi asi ngasi shu adumak chathari puknung da leiriba angang nupa nupi khangdokpa haibasi lona yadi niyom kaina chatharabadi ultrasound center gi license kakpagi mathakta chenari ba doctor sing adu chahi manga practice tawba yahandabagi cherak piri state asida puna
Ultrasound Center Chamaga Marifuga Humdoi Lebigi Manunda Center Kunga Mangadi Lengaki Wiri Puknu Leba Angang Nupa Nupi Kangduk Piade Haiba Sigi Matangda Meharol Degi Hauraga Mipum Kudimakta Kanganaba Amadi Prenatal Diagnostic Technique Regulation and Prevention of Mishu Act 1994 na Piriba Kanglon Amadi Cherak Sing Mamutana Kanganaba Awareness Piduna Lakli Makata na Supi Kigani Haina Mang Fongdoki Ngasi workshop to the Family Welfare Service Ki Director Dr. N. Bino National Director Dr. Somorjit Ningombam Amadi, Joint Director Dr. Sonia Irengbam Susarugyaki. RPF na Christmas ki yaifa pauzal pirakli. December kunga mangagi Merry Christmas na lakpada Manipur gi ichul ina pumna maki mafamda ing tappa tangdu laita na nungsi chana na leminaba oiresa nuhaina Revolutionary People's Front RPF ki Minority Affairs ki Secretary Y Siam na yaifa pauzal pirakli. RPF ki Assistant Secretary Publicity Bangkim na thadorok pachirol amana hai Yellow Mi Singbu. Namduna masagi lam thadok handuna lanjena han bahai basi makoida makoigi lamda makoigi mapa mapu sing amasung sembi ba mapugi mafamda chobo maral amalangsin mani maramaduna iramda Manipurda kumja 2023 gi me ahum dagi hauna Yellow Mi sing humfu henmana masagi maramda makta da lanjena handuna mayum makai thadok hanba amasung asi ananang handuna mapa macha mama masu kaina bagi awaba kaya khangli basigi langjaba maral pumba India lengang na fangani India lenga ki divisive Policy season aduna masel hatok na hanaba lanjen na haliba kanglufamaga amaga khaibung ta hanaba seliba thawong kaya asina iramda Manipur gi Yellow Mi singna lisang sinna khanglakip awaba kaya asi India lengak na langjaba maral pumba si phangpham thoi Lord Jesus Christ na malem masida taibang pan babu sembi riba mapu ibungogi yathang matung ina miyoi ba khunai gi marakta mi oina poktu na miyoi ba khunai ba chuma lambi da lamjing na bagi dama achumaran gi lambi tak piri Jesus Christ ki maroi ba paujel di malem da ing tappa nungsi chana na himina ba haibasini nungsi bada akiba thoichat wangchat na ba minam ba ran ba yaude maramadu na malem masida ing tappa hingmina bagi khwaidi ya thoi ba lambi di mi amaga nungsi na himina ba haibasina Jesus Christ ki paujel ni Lord Jesus masana cross ta thawai na pontha pi khribasi thau miyoi ba khunai gi mahut senuna pap ki lambi dagi kanna bagi damak taibang mapu gi mafam da changjabani amasung lambi sembirambani masini kanbiba mapu Lord Jesus Christ na miyoi babu kaya gi matik nungsi haibadu mahak ki ngakpi heiba amadi thauzal haibagi matik pu tung induna lamdam asida khunda minari ba ichulina pumna mangnai khoi masal gi marakta soi khilan khibasing ngakna duna nungsi chana na himina ba haibasi Jesus Christ ki apambani maramaduna iramda masida lining gi khena balaitana khunda minari ba khoi gi chul inaw singna checksin gadabani aikhoi bu namthaduna thambireba India lenga ki akhuba mi engna khoi masal gi marakta tokhai dana bagi chathar rekliba thausil amadi Yellow Mi singbu yotsen na ba honariba lalong singbu thengnana ba amadi ngakthong na ba khoi gi apunba pangal sagat pa mathau tari aroibada Manipur asida matam kaya gi mamangai dagi hauna khunda minaraklaba ichulinaw khudingma ki mafamda Lord Krishna amaga nungsi nana hingminau haibadu tung inana nungsi chana na hingminarasi haina paujelakli